Hello friends, tunia hi Conjuring part 2 say de hin. Part 1 vekanai logan comment section na link kan koi ding hin anave chiuve. Ahi le tu simchu pantaute 1976 New York United States hin. Ed and Lorraine hin Thilhate ki movie na dingin. Ti chon tauna mangon ne hi. Tauna man chai chai chon akom choga ave nei le kot phunga chon thila chapang ha chon ding pe nei. Chiao chun anung langa in thila khat na dingin amayong ki chata ina ga ve nei le nan thila no cho na hi nei hi nan thila chun na jipa et cho ta nei le ma ki chawa be sen hong pe nei le amang an hi hi wa chun London a UK a school khat amin hi school a chun Janet kiti chapang khat le aw anaute chu lai cho kai o hi amo uchali chu anu Peggy kitinu hin achanga avet kolei ajipa to kina ki khen pa na chu ama hin avet kolei tai nila khani Janet le unu Margaret ni game hat ki chi manen hi chi game achun apa hi hung kile de hung kile lodam tin adong hon ne hi le ima sa hung ki dong but po ne hi hin la chini jan amo no chun Janet jan hung king khang in hi le hung tho tho chun in sunga common room a sofa khat chunga chun an khang in hi iti hung lungam a hepun ama ti jal he Azing in US Ed and Lorraine chu interview kan ato na ki mo kinin hi ja chun doctor pa interview host pa chun Ed and Lorraine thel to ho thila bol thei chung chang cho sei si nei le Ed and Lorraine chu alung hang le holan nei hi ti chun so yang cho ki chai tai zan kan hi Janet nau pa Billy chu tui do ne na ga chi nei la kitchen ba hi ti chun ama sanga chun luiling cho changina khot ne nei langkana jen ajong chong thawin nei le ama sanga chun thila ta bong khana mun hi chi thila pa chun nain ko kewa ka tha de nei ve ati nei chupe ta chun aunu Margaret chong thawin Janet sanga ham chumu phanin ni ba tu yan ta na mam ta na mam tin agamu sa ta nei hi ti chun Janet ten sunga chun thila lang pan ta nei adi sen Janet sunga chun thila lut go nei alangkana Janet naupa Billy yang chu imudinga ahong le kichipna kar khanin anunga hinzoi chuna mayang gari chu anung atol lu ni nei le achamini ti chun hong kile tol kin nei ni khani Janet hi adam hin bu sevein chin ti achangin TV ave nei le ti ta TV vet pe ta dun channel cha chamin hong ki khel ji nei chuna ma lungdong in remote chu aga me kin le achamin hong ki khel ki ta nei chu pa jang ma TV chu se sana ga bang pu lai nei le TV thin hi cha nunglanga chun ali chun te se pu khat to mu ta nahi chuna ma te zawalen gang chale nunglang chaga ve nei le sofa chun remote chu all chan hong ki le lai china ma ki cha ta am lai ta chun nunga thila te se khanin damba a hin te nei hi ti chun thila no do theite ni elle Lorraine te ni nu pang chu hong ki mu ki ta nahi e chun drawing a bol hin Lorraine chaga ve nei le ama sa thila mu nu nan nu chu an hi ta nahi chupa chun Lorraine lungkham le in chidila hin ka jipa chungai pi lo nam tin a yel tai langkana zan kan hi Janet na mod dikonin akhuna amang van loading en khaw ki hi nei hin la chini zan chun lumna chunga na ki le la kin nei hong ki le la chun ma hong king khangin chin nui langa thilgin khan azan na ma yong torch la eki chain aga chi sui na hi le hi sofa sit chu achangin anaki hot ne hi chupa chuna ma nga ki chan gang chalin lumna langa hin zonin puna ki khudan in tosla eva ina hi le thila chun apun chu gang chalin hin kai do pin chuna ma ki chan apeng ta nahi aba na lup na hon chu link ki khot bangin hong khot tai chupa chuna ma yang ki chawal bes in nu ko ma hong zam han ta nahi hiti chun china chun thila khanin ka la la le Peggy te nu cha chu bol gim le jivi nahi langkana Lorraine ni khan he Bible simin achanu cha koma tawi chupe ta chon ma hin Bible cha sat ke na ji pol la ta nei Lorraine che lungge la cho thila khat amwa hi chi thilanu cho na ji pa ang cha tha pi hi alangana Janet te na thila hat pha chun press o ongovin Janet chu interview hum bor ta vi nei chin Janet sunga chun thila hung lunin thila o pasal khat na pa ve da hung pau tai Janet sunga lu thilapa chun hitin sei kamen hi building kin sahin ke hin ken sumi te hichla in sunga na cheng te chkhong vele hi ti ni chupa chun press hoyang chati jal thei le evin chapang nu sei chupate chan recording a bol vin hi chinila ai muno chun Janet sunga chun thila lut ki ta na hi thilanu chalu hangin chupe ta ma chun thila sanga sang khat te si khat mei nu lang cho hin zun ni ti chun
hi chapang nu ta chun thila sunga lu nu ta chun ki dal hon ne hi chuin Janet teng ko cha ki chawal be se win a peng jing ta ve pha chamho yovin chi thila chun Janet chapang nu cha da la ke ta nei le chapang nu chun kho he ta poi azingin Ed le Lorraine te na chun fadal khani hongin Ed le Lorraine ko ma chun hi chi am bizeni te na thila lang jin nan cha sai pi ta nei chuin father pa chun Ed le Lorraine chu khawai be aga chi ding aga building in a sai ta nei chi tu za za chun Lorraine chu anom tapo nei aji pa ko ma chun kamanga thila na dro nu chu kamuin chule chi thila nu chun nang chu na that ne chia chu na chia la chun hi chi thil phalo hi ai ni chungang chu the he tin anom tapo nei chuin Ed in naw Lorraine minute tip no na chu se le phatle ingai cha ji wa chi timo chu chi nga he ti nei le Lorraine yong cha ki ge la ki tai azingina mani jong London na thilala na te in chu a hin zon han ta na hi in sungong lun lun chun Ed chun a ve na hi le in sunga chun cross dim se na ke tai na hi hi cross ho chu thilho power anim na dinga ata o hi chini nei nu Peggy yong chun sofa ko ma chana pui kinin hi chi sofa yong ya changina ki hot hot jingi tina sei na hi chini la chun Ed le Lorraine yong Janet chu sofa chunga chana to sa hanin thila chung chang chu interview a bol nei le khacha cha sei ta pu na hi amo jong thila ba chu za cha hin te tin akinung heyovin thudo chu anei ke ta vi nei le thila pa chun thu hin sei ta na hi thila pa chuna sei na ke hi kein ku te vilmei maya kong hin la hi chi chapang nu Janet sunga hin thila nan nu cho lu nin in sumi thare na ti nei sia cho mo hu a ka pa nei tai ka po do thailoi tai mo ri gel na ti nei thu do zo chun Ed chun cross chu chapang nu langa chawe sai nei le thila pa yang chu ki chan adal han Ed chu hiti chun achangin om kit tai chiniza nei mono chun Janet cha bung bun hong ki dam to kit ta nahi chupe da chun thila te se pu pang sofa chung atawi nei chun Janet chu in room chum khana ki puilot kinin chupe ta chun thila te se pu chong in Janet chu thading tin a hin man go ta nahi Janet a pen pa chun en hona hin zawin chun among gang chalin ong leivin room sunga chun Janet chu na in ong hu do ve azing nila Ed in sung wa tel khat asem pe chun anung langa hin thila hong tabong khat a hen chuna ma gang chalin ga kinung hei na ve nei le koi ma mo kit po nei hin la chupet da chun nui langa kunin thila te se pu pa chun a ke khot chu hin pe pi nei chupa chuna ma yang ki chat in sung lang chu hin dal ta nei chapang nu chu hol mo kit ta vin mun khania ga hong do vin hi le lai chun thila na vo min anom kit nei chun thila nu chun gang chalin Ed le Lorraine chu hi la in cha da ra ding na sei ta nei chupa chun Ed le Lorraine yang aphat na ding ei po le tin hi chin chu hin dal hon tai chinila chun Margaret le nau pa long Janet ko ma chuni bola ta chu Ed le Lorraine ko ma chun na sayam ta ti nei hi le Janet nin thila nu chun ka sungaum nu chun hi ti chun sei in tia ka sei hi ti nei Ed le Lorraine nong chun inakile na hon lampia chun a radio recorder chala do honin thila nu tu sei ho chu ngai hlon ta na hi le thila nu chun in sunga mi o che chu ba nei cha tha ding ti chu a hin je do hlon ta na hi chupe ta chun Lorraine sunga chun thila kha ni hong lu nin among ta bang ata ta bangin thila kha ni ki mu pi ta na hi he chi thila chu chel chunga to ji te se pu pa chu hi chi thila te se pu pa chun Lorraine ko ma chun ibola hi chi thila in chuna da la hon ham hi chi chapang nu chu asunga chu nan thila phalo nu chu lu na in sumi de chu ba nei cha tha sa ringa go tai chi lo ren ki le lai hon chi ti lo le in sumi te chu thigam dei tai ati pi ta na hi chupa chun Ed le Lorraine yong gang chalin in lang chu thilam na lang che hin zu lon ta na hi le ko lo si chu thilaten ana kha in ti chun lu na thei ta poi chupa chun mun nui lang khat na hin basement na ju chakku ta mo na hong hlei do on nei le thila khut saw he nun khat nen analam to hlan en hi ti chun ai boy den han ta na hi chupa chun Ed in a cross la do in thila pa chu ko danin Bible thu asim den ta na hi alang khat nga where Lorraine in yong a Bible chu la do in hi le a Bible ama sa na shoot Paul chu thila nu min chu anai ta na hi thila nu chun in ro si cho control tan chule te sa pu thila pa ong cho control ta na hi chapang nu sunga chon lu nin kot window apa nin ki chop la pi ding te ta na hi hi tia ki chop la go lai ta chon Ed chu lei jalin aga man ta nei lama pa me khila go tai
chupet da chon lore nong chong hlei lut chanin sunga amu pha chon apeng in kap ta nahi hita ga hu do gu na hele ko ma chun thila khat an dingin chun lore nong mu ta nahi chuin lore nong chi te gu nei le thilanu chuna power en a hin nong le nahi chupa chun lore na luhang war be sanin thilanu ko ma chun o thila walak pathin minin damun mai dila kile lu jing in atti na hele thilanu chun chi za pha chun na ki chawal be sanin ti chun aleng mang jing ta nahi hiti chun thilanu pot chun mayo si chong thip tan chun lore ne yong ette ni chagu hu do tai jingka kho hong wa ta na mayo si chong patan chule chapang nu hin kho yang chu aki hu do ta nahi hiti chun thusim chong ki chai tai thank you for watching bye bye